Morning. Malo lava le soifua. Malo langi ma. Se watunu pele Samoa. Morning. Vai pisi la wala ili nei tayao. Usorto e amatalia foi fe au ngaluenga ili nei aso. Ya, taltono lo manuia pe o tau. Na ia wama pa anga, Samoa se watunu pele. Ese alfa malu mai kai au sol. Ka kia le emo wila papa fai kili le makoi ku. Tono lo manuia lava o tau. E nei vaenga o le aso. Wa mai o tau. Atono ese ho sa to si sila mai. Ese va ainga foi nei e mato nei Malaka a. Ya o. Nei Malaka i Malaysia. Leo te ala for fitu tai au. Au tasfia ya oto. Alo se fo manuia. Ele fai ese breakfast i tai au. Wakwai ngala kau kuli aku le assembly ke wale mau aku ale vai aku pisa kaya also telefone na tala mali me alo tupu ma se tata tunu wa ya ai se tata tala no ya i pe a mai ale assembly yang ole facing pisi mai tai au ai ta tono lo manuia o tau le nei aso. Ai pausi me mali e sole. Tire le pokia karango ko ngi kaimi pese ku ka karango ai pau me ia tatu ai vai va tatu ia le alofa me langa le ole tua wa. Tatu lia mali nei as fo la matanga le nei vai aso. Ia na tiute me ona fe au ia ai mai se fo ia. O se tai au fo matango fie. Les fo e fa popo yaso lo tato wola. Malo lava soifua malo langi ma ia. Lea ua usu e tutuli atu taimi o le makaile a sampi. Leo fast food weke ailifi. E pea o le 7:45 7:45 ia le sampi ia. Ia. Makau kia le
e se fa malu mai kai au so papa fa kili fe moa e wila so le ole tu la se fulu ole afas fulu i le taio nei pe mai ale mato assembly ia ole atau failo e fai atu sa tatou live tatou whaasoa inisi o mata upu sa maua mai le pōna pō ia ona i mata upu mata utia hoi tatou whaasoa ia pea nau whai atu so se mata upu lava tatou whaasoa whaatasi ai avatu se manatu a mai se tofina ngalo ia e ofo ia la tō alo whaungau le malie i se manatu whaasoa atu ia mana ia te le tofina ngalo pe o lau kamba le o petaia e sisi o usonga e swafa ia sio ai ea sole e se mamafa upu e tautala ine tangata ia ai awale pole iai awale pole iai Halo, malo soifua e whamalulu atu e whaingatai o na tōlau atu o malo Joe the man o taswhia nai au tō New Zealand Joe ia lela tale valu ia mātou tai au o ulengo wala ingi kai au so le siaki a kupa o lau kāwalu o vai le spa o la uanga luenga le whai pe a peo saudi jat whainga luenga e siaki mua apau po le lei ia whakoa oso i kongo kāwale a tono e o ngā fo i mo tātou lau whainga luenga au ane ngalo a e sauni lo e te oso i tono lau tāwale mua lava siaki pa o lau tāwale ia ona whatoai os lea lai vai pau lea o lau te whialu atu e pamur pau au te loa tuai ai whatali se uto e fo i mai ia na pamur pau le ai alu le mua yo ole a onga ai bo wata lava i le komenta si uso leo o sio e mua whawhanga mai upu i nā upu mamawhawa pe nā sio ia nā ua au tango remove ese o nai e whaisi mawha o lofonga ia au lo o sisila mai moa ele malu tote leo mamalu o wompa angana MUSS MA LE FA'ASOA ai ato sila i nai comments anisi o lo te whangau le mali ia o la tau whina ngalo lava na ai a saua i lo mani upu mamafa ia o kango lo remove ese e whaalua whasase alo mawhau whau pe remove pe kua i pe se sila i malu le atunu ai e sila ia te au ia lo kango remove malo tupou talo whalava whaftai maftamai pupu es ka ko live nei taimi tatou te whawhau atu ai a le lunga le awana Doctor Talo Famiriama Malo Soifua Dr. Finest, sorry I can't see. Yeah, Dr. Finest Malo Soifua Malo Langin Ma Tupou Malo Soifua Malo Langin Ma Whangau le malia ro usona i lau joke whanga le sa whai atu le seo video i winga le au saina winga le au saina le but too many Chinese in Samoa ai sau kala lau kama whai mai
Alalan mea la inga ngofo inga e kusale ya o ko masainga ya mengi pa o inga ke la ko ngofo inga ya Asia. Ya a fai o fa fonga mai ya le uso ya sio. Ya bai SS SS mea o sainga nga ku nga ko la wasa mo ko ka la fitu po tato atunu. Ma to e su enfa tau fanua o te sau as a profession. E sau as a tangata whainga ruenga professional worker whakonkalake e umala o toi fo ia tu Samoa e le whapeo te sau e a fo i esu eni mea peo mea sainganga SS e le ia fo se mea la na e to ta mai ai malau maina upu mafa ai o la wa ai e fa upa ka ko Samoa poka tatalie ai na ai fa malu watu pe fa pe wa manu ai lo fina ngalo ya ese atangata mo na langona ese atangata mo na langona ai ole asole nei ole atu la ia tato tamba po o remons ilo mo fam snonga ai tato tanoa inisi o fatata noanga manisi o ana la fonga sa faia fo I fatata noanga manisi o e te ofa salau o te langona na uto lau silfia uto lau silfia ai se o tato whasoa lele iai a vatu se manatu e tu sa o tu lava manatu al MUSS MA LE FA'ASOA ia o na mai ai loa lea o se tau fina ngalo whaftai tele lava 04 Zan San pamalulu atu le maua le tau soafa ia leo o mai tongo kong lea onga kulkuli a present sa o a pe iau kua ia ua e ia o tuaya mai ngā mea fo iau makuai o ke ngia kuai al koe kuai lunga koe punga kawale a koe le fale iha ia ua amata tato assembly ua tuai fo tama wa ai Samoa ia manai wompa anga tato wheloa I le isi luai tula te ila koe sua se paka tato wheloa I le isi luai tula ia mtato whasoa I loai nisa mta opu pito sili lawan taua pito sili on taua se I se ua wako e kulkuli a kua sampli wako ai Kio whasala ure e pule a onga a tato tanoa fo I umalola sampli tato whasoa loa live atu loa tato whasoa mta opu ta ua lava lea sama ua mai I nisi o whatato noanga na po e whangasao kua ua o le mai tau atu pe ngar kasi nei kunga ai nganga I mea pio tamalo remons ai whato whaatu mo tam nei man wia tele o tau nai wompa anga alofa tele atu whaasai fua